Kakam than jing than neshna ya ki tiar da ka khti da ka ba pendan kam lengba ki sit. Kadai ka wei ni ki kam ka ba kongsan hadu kata-kata bat ka ba ai jing mentoi ru ya ki briu ki bashna ya ki tiar da ka khti bandang kentiu shushu ya ka sap jang ki briu ki bashna ya ki tiar da ka khti da ka ba pendan kam ya ki sit. Katanat Commerce and Industrial jang ka Sorkar Meghalaya Haga jinga trelang berka North East Cane and Bamboo Development Council kalapan long ya ka program ai jing hikai ba ar tayo lenter ya ka balatip kum ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance ramp ya kani ka program ai jing hikai ba ar tayo lapan long HNEC BDC Bernihat Assam ya ka balayo apan sedang hakah nyau terik jemang ar hajar ar pusan bat lepen kut no menta kasngi ar huai tarik jemang ar hajar ar pusan bat hakani kasngi penkut na kaliang kinong penyat kila sam de ki sernot bat ki tiar kitar ban shna jing shna shaki ar pusan ngut ki bala pendep ya ka jing sha hikai ban shna ya ki jing shna ba pher kum ki pela ki kheu ki kriya bat ki we da ka ba pendon kam ya ki sin hakani kasngi penkut lawan ban sakhilang da u MC Omi Ningshan Managing Director NEC BDC Hakajing dan Rengkat Lang Uba DM Sun Functional Manager DCIC Ribhoi District Hakajing dan Rengkat Uba R Lalu Industrial Promotion Officer DCIC Ribhoi Lembat ki weki officer na NEC BDC Lembat ki arpusan ngut kinong sha ajing hikai ki bawan na ki weki district na Jala Meghalaya Kani ka training ka ba ngi pelong hakani ka North East Bamboo and Cane Development Council Government of India kadai ka scheme po kadai ka training ka bangi pelong po ka scheme raising and accelerating MSME performance under the Ministry of MSME. Di ya kani ka training kadai ka executive training on handicrafts kawa la collaborate lang da ka Directorate of Commerce Industries Government of Meghalaya tingkat lang bat kanika North East Bamboo and Cane Development Council. Di haduk menta kani ke training ngila perlong haka saw batches kasang lalu September arja pesau but kani menta ketika batch ke pesau but hawi ko ke batch kidan apsangut ki kena training kibuan na keleng ka jelahi berawe nadu na Garo Hills, Gentle Hills but Khasi Hills and Ribhoi. Di kajing toy kalong ba kumenchong no kadika training ka along kam advance kan dia kidi ngijit iki kena iki basha training lu kidi bela nang lupa ya kam but kiwan hang ni kiyo iki design ki prepare kiba ki master trainers na kani ka NEC BDC tah tala ngai di keteng masuk siang di awan ako kali mo sedang blok wana ne ko lihat marga dep ka training na posino tinga sa wan no la dep ka training na posino na bu ka training kino trade menga seputa ya kata kajing bu ka office woman juga polisi bersama apply na polisi nga wan si form tingalayo form layo gi mortegi pidar baru ngalayo aki por ba mi ki scheme ngala yo ni pidar kani na mga bu kanega jaga trade yagi no trade trainer apo silong kan ba certain po musulang selong improvement pai ga tole sapo berniat tole training mas makostal Usman handicraft tole ki pha tole training Kerteng jonga di Sialang Sedang awan po East Hill District. Te kejumentoi hi bangi yo angne te bunsin hi la dep subun ki jing training mo tamba mi kwa bade ban tip company aspang rukom thai tingi lawan hangne te hanel la doni kila hikayangi ban subun yo kejumentoi bangi dan nang rukum no bangi haki don ki benta bangi panang handre dilawan hangne kila hikayangi ngilana ka Jakarta ka biang ke jingkai ru ka biang na du kibam Jakasa ki penbiang behi baru biang lu kalau ni training sange all du ngimde mo ban du lane ban
Markannya kadai ga bana du ba por handai por bangilang yo le se mandai ki long shuang mo kila thain kila imag jaga kan ni ka kom thai to mangiru himbe ki man pandu no ngide ban busa